Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMLA jong kemau keluar konstituensi bak renek ton ling dot tongkar. Ulai lam krui ke kenhuan kebelatip kum kemau sau sena di Block Demand Committee banyakin du yu mindirang bak ke jelau konrat ke sangma kum juru yu sumbut mindirang bak ke jelau ubak Preston Tensong ban penjur ke jeng dawa sena di Block. Nak benta ki shispa kat pratli ki shnong kibiran kumbasan pawa jar ngut ye ki no shnong. Habakaran jiglar pthai kubor chairman jong gani committee ubak commander shangplyang ulong bahagari ke jeng kendo umidrang bau le thu bo MLA jongki ladap keren ya kani bat menta ka sarkar kadang syong perkhat kani ke komiti ke penpau ke jing skos scam bakini yo ka blok kembala dawa namar bakla biang na shodong kat kum ke jinan kam banyo ya ka blok menta ka sengi da ke jing yalam jong UMLA jong ma kurat konstitusi ba renik ton lingdo bat kum juru rengkat bat kiwei kiriu rang ba jong kadong kathany ngiwan hangne haga kerteng jong ka mausau CNRD Block Demand Committee nak leng jenga ba komodar syangplyang di chairman bat iba edelbat ide kum secretary te kum mangalong apo gejing ilam jong MD ngilayo banwan ye kendo ya u chief minister badan buram jongi u sar konrat sangma hakba ngila pensengau u ya gejing don kam hakba dei bat ban create no sakawai ka blok ka batmai ka bahap apo ka mau kuruat CNRD block te ngila propose ban ai kerteng ye kini ka blok mau sau blok tenrei nak leng jungi ru mentang sengi abangila kedau ye kene nak leng isukmen bana leng jung UCM uang ba ye kene ka mat lada persengau lupa da u MLA bat kiwi kiru orang ba te kalong ngala banong bagi jungi kendu jungi kalong positif wat la shimla ong direct baik bangin hawat ngin ai ka blok tenrei ngisung thu bakadon haglenti bana leng jung UCM uang bakin saya syong daga government bat sian hi ngek scam ba ka hakik bor ki banwan la daga government ka thawi ki blok ki batmai ni khmi lenti baka mausau ru kandai kawai ni ki blok ya ka baka sarkar kan saai bat UCM ru menjur bha namar ba nakleng jung uang ba ka dong siliak gejungi namar ula wanteng chate uang kalong ka ba dei hok ban ai te ni khmi lenti ba ni kermen ba kan ka blok ka batmai gejungi hakate ka thain siliang jong ka mau kurwat constituency kan long kan seiso hakawai kasngi nakleng jungi ngila penkre ya ki data ki don kumba bangila propose menta ki don kumba shispa khat pra tali ki snong bat ki don kumba shipho tali ki GS circle bat ka population kat kum ka ar hajar khatway ka census ar hajar khatway kalong lai pusan hajar te hot ngim patio ya ka population ka batikna ri ni antat balak num no hadu mentahi kanom dunasyu ya ka san phojar kala ban poi syaki nrupo hajaro te kaniru kadi kawai neki kriteria ya kaba ngila banyo ya ka blok te ngej bingila long qualify ya bro kwaji ki kriteria te kasyong stang haga government ban shim ya karai halon kani ka jingkerpat ke jungi kum ka komiti kidon ki snong ki bakham jingai tenri kani ke ceka pedeng ke bangila propose kadai kum arpo kilometer tam ai te kasyong government hakano ke ceka bakan jit namar kitrai jeka syakti ke tanjungi ro kilong bakluj mensim mahadu mentar ngiladon kumba nyungut kitrai jeka ki balong lakloi ban ai ki ka jongki lada ka sarkar ka menjur ban ai ka blok ka syong ru government ngi scam bakin sapa ya ka sorbe te ya ka ceka lesekin sajit nak liang jungka government bat sutanat banitu kan mau ba kaladon ka jingmi ka mention na kaliang jong ka sarkar hapo assembly hakapor hakabai ba hamlet doling kum minister senati e kaladon ka mention ya kene ka jing dawa jong ki pajba ki nakaling sarkar kala recognize ya kene ka jing dawa ya pajba kala notice ya kene nadu arajar khanreu hakaba i DC atau por i la tho saka kormen pat petip ya kene ka jing dawa ya pajba te isko tanaru ka jing kendu tasmi bana kaliang jong i CM kalong positif ka jing kran wadla im sim ai ka dono commitment le ban declare amar ba i ongro ka badai ba la rangi declare block ngindum declare tangkawai sen don ka tokane ki block ke ba sa declare lang ka juko por ten re kindang study seriously kene ka jingdawa ju ki pajba jungi na ka mau keruat block ru ngaskuar ban clarify hang ne krang ba ki pajba kinum sutu bakala bakane kadibet ki jingdawa ka bami na kaliang jong ki pajba ki bahap ha ka mau keruat block namar ka district jungi ki don artli ki block kadon ka mau keruat block bat kadon karani kor block ikane ke jingdawa ka pemerintah kadai kami bet
na kajikwa jong kipai ba kibahap hapo jong kamau keruat blok wala kidon ketukan di kisnong kibahap hakaran kor konstitusi ndai hakap jongi kene kami bet na kajikwa jong kipai ba kibahap kamau keruat blok kemata pi kene ba ong ba kisimnya kasong ka will jong ka government marba itip ya kene ba kene ka political will te itwil nanti ba kene ka sarkar kajingalam jong chief minister balong so dynamic ti usung thu bai ka jinon kam rujuk kren lenter pangikwa bandra ya ka sarkar syajan juk pajba te iskem bagata kan de ka ba la jukren na ka posh ka por haki por baro bai jukren ikmil tingil yo iru ya ka jik create ya ki blok ke thamai ki por ka ladap pan ngilo jik pil tiru ba kalong ka bala bandlong ban yo i biang ki blok thamai se sin pat bar yo i ki jingla ba chakri khambha na mar ke ka blok office hi ka ba jan e bar ki pajba kaptam ki pajba ki ba kinong rep pajba kibar kam ko bon jir kam kile bisa blok tiga kil tiba kana ba da ka penjan ka blok kada isya ba ka sarkar ka penjan ya ka sarkar ka pajba